Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Mina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaya kangemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma kuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini. Umagotshwa lo umshana wakofuze fulelo mashiya mahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo kaThumla Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVampi kaNokhonjo. Ngike ngakumemezela ke bafowethu ukuthi abelaphi bendabuko, inyanga nabathandazi nabantu abaneziphiwo ngokwehlukahlukana sesizobabuyisa la ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Yonke imfanekiso eqoshiwe soyiqopha nabelaphi bendabuko nabathandazi nabantu abaneziphiwo sizoyiqophela kuyona le ndawo lo sibona sikuyona njengamanje umbukelo wempunga yesintu. Kodwa impunga yesintu uma yona kukhona umfanekiso oqoshiwe inkulumo ethile efisa ukuzoyidlulisa izoba semiphelandaba. Ngicacisile ukuthi isizathu esenza ukuthi abelaphi bendabuko singasaveli nabo emphelandaba yingoba emphelandaba kumatasa kakhulu, umsebenzi wamakhehla umatasa kakhulu, isikhathi sokuqophela khona ngeke sikwazi ukuthi sisithole. Namuhla ke bafowethu ngihamba nobaba uZindela. Baba uZindela, angikubingelele ngikwamukele ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Nami ngiyabingelela Impunga Yesintu. Lo okhulumayo uSandile wakaZindela Isibongo. Baba insumansumane inkiyankiya incwadi engafundeki. Izifundiswa zithi ziyayibamba yaphunyuka. Awusuka zikhumula izibuko zithi ziyayibheka kufifiyela amehlo. Unhlaza nhlasi usakaza mthombo bosala beyibuta. Imina lo. Baba uyabona mawusho izibongo zakho ukuthi ngisho izifundiswa mezithi ziyayibheka zififiyelisa amehlo. Nami kumanje nje ngithi mangikubheka ngififiyelisa amehlo ngoba ngokukhonza baba uZindela ngumuntu okhonza eNazaretha ngenhlalisuthi nje ubungibhekile nje. Manje ngithi mangibheka lapha eNazaretha lokhu ngikushiso ukuthi ungixoxelela ukuthi uyinhlalisuthi kodwa manje ngiyakubona ufaka umNazaretha wafaka ijazi lamakhosi. Lokhu kungishiya nombuzo nombukeli kumshiya nombuzo ukuthi le nhlalisuthi efaka ijazi lamakhosi ngabe kwenzakalani? Mina ngokukholwa ngiyinhlalisuthi yonyazi lwezulu baba, kodwa ngokomoya wasezulwini ngingenwe ubhombela isitimele samampondo. Indlamhlathi kaMayekisi ugebhungana phasi kwelasemzumbe eqhuma iziphethu indaba zimnandi zesuke entabazo baba, zehla zajula zehlikele emthandeni emzini wamakhosi. Okwakhala uthi koloshwa athi indaba zinhle zimnandi sizizwile ukube singabantu ngabe siyakholwa ukuthi inhliziyo zethu zimavakavaka. Inkunzi egwaze ezinye emanswebeni uswazi kwamaphambo liphamba izazi. Awusuka yileyo nkosi ke mina ngembethe njengamanje nekuyiyona engithumile yathi mfana namhlanje nasikuthumela esizweni, namhlanje sikuthumela emhlabeni wonke, namhlanje sikuthumela emhlabeni emagumbini amane omhlaba azobe kubukile ufake leli jazi ngisho nezikhulu zebandla, ngisho nabefundisi, ngisho nabavangeli, ngisho nabashumayeli bazobe bekubukile, nabakade ukhonza kubona bazobe bekubukile ukuthi uZindela nje lona. Namhlanje sambona efaka ijazi lamakhosi. Cha, nginikwe inkosi enkulu umqalo waleli bandla ubhombela isitimela samampondo. Baba, omunye umuntu uzothi njengoba uthi uthunywe ubhombela indlamhlathi kaMayekisi umletheni kaNomadina nazonke zithimlethe kungabe njengoba usukubalulile ukuthi uyinhlalisuthi ethempeleni khona ukugunyazileni ukuthi le jazi ungaligqoka khona uligqoka amakunjani le jazi leli lapho lamfisa usicacisele khona? Le jazi njengoba ngiligqokile ngiligqoke mina ngoba nginesiphiwo baba. Ungiphila uShembe wathi mntanami wena uyophilisa izizwe, hayi isizwe uyophilisa izizwe amagumba amane omhlaba. Njengoba ngikuthuma Impunga Yesintu, Impunga Yesintu uzokubona yena njengomuntu kodwa mina ngizobe ngikwembethe. Baba yabona uNkulunkulu angiphumele babobala esizweni njengoba simile wathi mawufika baba wathi baba mawufika baba ungitshela ukuthi hey ingelo sikuthumile ngaqale ngangashaya amakhala ngathi
nanga umuntu efuna ukuzozinika inkinga waphinde wangilanda kunjalo baba wawungilandiswa yini uyiveze leyo nkulumo ngoba manje sekuyimina manje o-interviewer wena awuveze ukuthi yini le yakuphuma uqhaqhazela lapha nalensizwa ohamba nayo kamazimu ngakubona usushanisa amazinyo yebo baba ngilalela hayi baba phela uyabona njengoba ukubalula ukuthi umuntu onesiphiwo nami angiyena umuntu nje phaqa nje kodwa ngomuntu onawo umoya wabantu abadala nakuba ke mina ngingembathwanga ingelosi kaShembe ngembathwa amakhehla akomalume bami kofuzi kodwa uShembe nawe uyasondela amakhehla angiphethe abesesho ukuthi mlalele lo muntu umhloniphe ngoba thina sakufundisa inhlonipho konke azokwethula mulalele umvumela kwethula ingakho ke baba ngathi sondela babuzela siyabonga kakhulu manje baba masiqhubeka nje sihlabela phambili awusabi yini ukuthi njengoba uyinhlalisuthi ebandleni lamaNazaretha kugunyazwe abantu abamakhosi ukuthi bafake lejazi bembathe lejazi awunalo yini wena uvalo ukuthi mhlambe mawubonakala ubonwa umhlaba wonke wembethe ijazi lamakhosi kuzobe engathi awuhloniphi cha angesabi neze mfowethu baba uyabona lamakhosi nanka amakhosi yebo baba ayisihlanu baba lamakhosi ayisihlanu iwona ngembethe nami baba kodwa futhi angisho ukuthi ngibangisa uShembe osesihlalweni uNkulunkulu wami engimthandayo uShembe unyazi lwezulu ngiyancipha mengikhuluma ngaye baba ngimncane angilutho kodwa uShembe lo engikhuluma ngaye unyazi lwezulu lo uNkulunkulu elingaziyo baba uyangazi unyazi lwezulu ukuthi ngiphilisa abantu emhlabeni wonke ngikhipha izilwane baba hawu mengikhuluma lento kuhlengezela inyembezi ukuthi angikhala baba ya manje lamakhosi ayisihlanu njengoba engembethe nje akudluli lutho la kuwona akekho umuntu odlula kuwona noma ngabe uthanda kangakanani noma ngabe uyinkosi yesizwe noma ngabe umfundisi noma ngabe umshumayeli noma ngabe umvangeli noma ngabe uyinhlalisuthi engakanani mina njengoba ngilapha ngimbethwe yiwona lamakhosi bathi angisukume baba ya bathi angigobe hayi bathi angincike ake ngibuze babuzidela njengoba wenza yonke lento baba le oyisho ukuthi hayi omunye umuntu uzozibuza ukuthi yini lento enziwa yilo muntu omunye umuntu futhi uzoba nokuthi ayingeke lo muntu lo unenkinga lo muntu emoyeni yakhe imoya yakhe kusho ukuthi sadinga ukuqondiswa yini lento eyenzeka kuwena baba ungasithatha usibeke ukuthi kwenzakalani njengoba ngikukhombisile lamakhosi ayisihlanu baba nakuwena ngiyasebenza njengoba ngihlezi kanjena njengamanje baba ukuthi wena wazi ukuthi ngiyasebenza baba kodwa lamakhosi ayisihlanu ayazi uShembe unyazi lwezulu liyazi ukuthi uzindela ke manje nange sesebenza empungeni baba mina uShembe ave ngisebenzela uShembe baba futhi ave ngilekelela uShembe uShembe mina ungithumile ngiyithuluzi lakhe ngiyisipedi sakhe ngiyisimbo sakhe ngiyona yonke into yakhe angayisebenzisa ngisebenzela yena ngokuthanda kwakhe mhlambe ke baba siyakuzwa lokho okubalulayo ngamtshela yini umbukeli okuzwayo kwenzeka lento eyenzeka kuwena ukuthi yenzeka makunjani isho ukuthini lento ngoba omunye umuntu uzobona sengathi mhlambe imimoya yakho khona la ingaqondile khona ungasithatha yini usibeke ukuthi kwenzakalani ngaleso sikhathi lento yami yokuphakama komoya baba iphakama ngoba nginosizi yebo ngesizwe sakithi esimpisholo esisenkingeni esingazi namanje ukuthi fanele senze njani mina uBhombela ungithumile ke phambi kwaso lesizwe ukuthi ngikhulume kusona hayi esipisholo kuphela ungithume ngisho kubelungu wangithuma ngisho kuMandiya wangithuma kubona lonke uhlanga olukhona emhlabeni wathi siphilise lesizwe sakhiwa ngezilwane
mhlambe baba uZindela bengifisa mina ukuthi la uzochaza khona ukuthi yini lento uBombela kuthumele yona. Ngifisa ukuthi njengamanje usicacisele ngobuwena kabanzi njengoba usuchazile ukuthi ubaba uZindela futhi uthunyiwe. Mhlawumbe kungasitshelana ukuthi ubaba uZindela emsebenzini wakhe ke manje awusebenza ngabe uyawasebenzisa yini amakhambi, usebenza kanjani, yini aphiwe ukuthi alekelele kuyona abantu, usebenzela kuphi. Emva kwaloko sobe sesigoqa baba uZindela sesongena kwingxenye yesibili la uzosilandisa khona ukuthi uBombela ukuthumeni emhlabeni njengoba mawufika emphelandaba wathi uthunywe uBombela. Ngase ngikuhlonipha lokho ngoba uShembe ngiyamhlonipha kakhulu. Indaba yami ngiqale kanje baba, mina njengoba ngithunyiwe uBombela ngize esizweni esidunguzelayo baba, ngize esizweni esigula namakhosi aso baba, namakhosi ayadunguzela kunjalo aphethe isizwe. Kunjalo Ngithi ngikukhulume lo ukuthi ngiyadinga ukuthi amakhosi ngokomthetho ngihlangane nawo ngisho ebuhleni bamaNazaretha. baba, uShembe uzobe ngembethe baba, ngiyacela amakhosi ayibukayo lento ayibuka jule ngoba wona aphiwe ukujula kwasezulwini. baba, Angayibuka ayithathe kancane ngoba ikhulunywa inhlalisuthi. baba, Ayibuka jule ngokwasezulwini bese ngithatha angibize menginemhlangano acela uZindela ngiyobe sengiqhamuka ngize kuwona ngokuzithoba nangenhlonipho. Ngifike ngiwayale ukuthi fanele enze njani uma ephambi kaShembe. Ngifike ngiwayale ukuthi fanele agqoke kanjani uma ephambi koNyasi. Ngifike ngiyale inhlalisuthi ukuthi igqoka kanjani phambi kaShembe ngoba yabo lemqhele esigqokayo. Uphi umqhele wami othe ngisheshisa? Nangu umqhele baba, lo mqhele lo ugqokwa yimina othe ngugqoka baba, ugqokwa yimina mangesabatheni. Ngifundisiwe uBombela ukuthi mntanami gqoka nanku umqhele owembuzi. Lo mqhele umqhele ofanele nina njengenhlalisuthi, umqhele lona onganifanele nina nhlalisuthi umqhele wengwe, umqhele wengwe wezikhulu owamakhosi, umqhele wabafundisi, umqhele wabavangeli, umqhele wabashumayeli. Nina njengenhlalisuthi fanele nigqoke nangu umqhele wembuzi okukhombisa ukuthi niyamsaba uShembe. Musani ukugqoka umqhele wengwe nifaniselane noShembe, nibangisane noShembe osesihlalweni. Sizolahlwa ngomhla wokuphela. Iliyo nto ke ngithunyelwe yona mpunga yesintu. Kuningi okunye ngisangakhuluma okudlula lokho. Baba Zindela, le ngifisa khona kakhulu ukuthi uchaze khona baba. Ngifisa baba uchaze ukuthi umsebenzi owenzayo kungabe mhlawumbe ukudlulisa umyalezo esizweni, umyalezo othunywa uBombela noma uyakwazi ukulekelela abantu ezinkingeni ezithile. Ngicela nje ukuhlala emadoveni ngoba sengikuzwile nginoNkulunkulu. Yeah. Umsebenzi mina engwenzayo ngithunyiwe uBombela esizweni sonke. Esimpisholo ikakhulukazi. Okuyisona esibukeka sinhlanhlatha sihlofe emahlathini noma sesinoNkulunkulu. Thina sinenkinga webaba uMpunga. Sivele thina sigijime sijaha ukuyoguqa onyazini. Akuyi nombani onyazini. Onyazini kuya umuntu ofanelekile. Yabo nje mina sengingaya mina onyazini. Sengingathi mina mangifikile nje uZunyazi lithi ngicela uZindela ngoba uShembe usazi sonke njengoba silaphana. Laphana ke mfowethu ngithunyelwe kubantu abazelwe uyise nonina esibelethweni sika wakhe ongazi ukuthi yini aphuma ifumbethe esisalweni sikanina. Ngizomcacisela, ngizomkhumulela lezo zibusiso ezinjalo. Izibusiso zihlukene kabili. Khona isibusiso sokuthi mfowethu wena uzelwe umthandazi njengoZindela. Kodwa phela ungeke ungedlule mina ngumthandazi omkhulu obonwe uNyazi lweZulu ngokuqala emhlabeni. Akekho omunye ofana nami ngoba nabasebenzenzile iziphiwo ngivadinga kumina ukuthi bazozilungisa ngoba zilungile aziphelele ngaphandle kwami. Omunye umuntu uzoba nombuzo lapho ukuthi baba uZindela usho ukuthini mawuthi aziphelele ngaphandle kwakho? Ngisho ngoba baba uMpunga lezinto zinje. Kufanele mawudla igobongo impande esizinikwa uBombela zimbili abantu badla yonke inhlobo yamagobongo akhona emhlabeni.
nami nje ngadlala abantu ngafaka amabhayi ngiyaziceba manje onyazini lwezulu ngafaka amabhayi ngafaka amajazi anhlobonhlobo nathi lesifika khona isilwane sasezulwini sagila umhlola sakhuluma kumina endlebeni sathi donsa lamajazi njengamanje izindelo uyangizwa ngawadonsa lamajazi wathi walayithe ngomlilo ngawalayitha ngomlilo asha wonke angqonqa buyisa lenkamba lezo sozidla ngazibuyisa zonke ngazibeka la wathi zichithe lapha ezansi sinamsebenzi buyisa lekuzana lenkamba futhi ezayimpande wathi zishise washiya impande ezimbili kuphela washiya umnono washiya impande yamanzi manje ngiyazi ukuthi vele emhlabeni abadli lezo mpande ezishiwo obhombela kuphela badla bayaxuba umbuzo babuzindela umbukela zoba nawo uzothi ubhombela isitimela samampondo ngenkathi ekulahlisa lempande wayelahlisa wena ekwakudingakala lempande ezibili hayi ukuthi sonke kufunakala lempande ezibili wayeziqondanisa nawe ngoba zidingakala kuwena cha wabe sekuphawula ngokukhulu ukuphuthuma wathi mntanami njengoba ngikulahlisa lezi impande angilahlisi wena kuphela ngoba wena unabele kona wonke umhlaba uyingane kaShembe uShembe usebenza ngawe wena uShembe uyakudrayiva njengemoto wena kuzobe sowutshela umhlaba ukuthi njengoba sengizidlile mina lezi impande nani seniyodla zona ungembethe njengamanje ubhombela ingembethe inkosi ilanga lamalanga ingembethe inkosi inyanga yezulu ingembethe inkosi uThingo ingembethe inkosi unyazi lwezulu njengamanje njengoba ngikhuluma nawe omunye umuntu izindela omunye umuntu babuzindela sesizophetha uzozibuza ukuthi ubabuzindela siloke siqalile isikhuluma akayibalula indaba yokwembatha abantu bakubo kodwa lokho ekhuluma indaba yokuthi umbethe uShembe yenzeka kanjani into efana nale ukuthi uthuthu nesiphiwo kodwa manje uzokwembathwa uShembe yini ungembathwa abantu bakini bese uShembe isekela leyo cha ke ake ngikuhlale eMadevini noma ngingavumelekile kuleli bandla ukuthi uhlale umnumzane eMadevini umnumzane phela wena ngoba sowuganiwe nomuzi wakho ngiyakuhlonipha lokho mfowethu lento ngenxa yokuthi siyaxoxa siyagijima igcina yeqeka cha abasele abantu abadala angithi lezi impande lezi engizibalulayo ezimbili ezabo kahle kahle uma sebezidlile basuke sebegezekile uma sebegezekile bangcolisa ingilosi bona ngoba ingilosi ayizidli impande bese ngiyabuya ekugcineni mina ngisengizokuhlambulula ngamanzi sengikuhlambululela ukuthi ke manje hlangana phela idlozi nengelosi kube into eyodwa mina nje ubongizwe ngathi ngikhuluma ngengilosi sebeyinto eyodwa phela kumina manje nobhombela lemndeni yami akusahlukaniseki okusho ukuthi babuzindela mawubalula lento ibalulayo lenkulumo yokuthi ubhombela wanika impande ezibili kusho ukuthi umuntu oyinazareth uyawusebenzisa umuthi cha akunjalo baba ubhombela ukhiphe lezi impande zombili ezikhiphela specifically ukuba kwenziwe lo msebenzi wakhe ubhombela emva kwaloko sezicishile umuthi awusetshenziswa leNazareth mina nje angusebenzisa umuthi ungivalile ubhombela wathi chatha mfana awusachathi wathi phalaza mfana awusaphalazi wathi mfana wenzana uyabhema okubhenywayo awusabhemi ngisho ungawazi umuthi ukuthi iboza leli liyaphuzwa awusaliphuza wena wedwa hayi ukuthi ngitshela isizwe imina engingasakudli lokho kodwa lezi ukunika kanjani lempande lezi besathi okunye akusebenzi ekubeni kube kuyimvelo unginika ngoba ufuna ukukhuculula imndeni eseyalala othulini lomhlaba okusho ukuthi ke baba umuthi uyasebenza nekhaya ikhambi liyasebenza impande ziyasebenza ngoba phela kubalekile ukuthi abantu singabalahli ngoba kuzoba khona umuntu baba uthola ukuthi uyiNazareth kodwa impande iyafunakala kuyena enze njani lo muntu lo angayisebenzisa impande ngoba impande ayisetshenziswa le ekhaya mpunga wena ufuna ungehlula manje ku-TV angifuni baba ngibuzele umbuko kodwa ke mfowethu ngani yakwethu lezi impande zidliwa umuntu ngoba ezolungisa isiphiwo sakhe baba lono lawulwa abantu bakubo noma sebegeziwe kulungile aqhubeke nazo impande kodwa ngiyakugarantela mina mpunga akulula ukuthi mase ngimgezile umuntu impande lezi ziphinde zifuneke ngoba basuke sebanele siyabatshela ngisho emanzini ukuthi naku ukudla kwenu impande zonke zixutshiwe la sesiyakuyeka manje yekani impande yekani zonke izinto babuzindela
asiyiphethe baba lembenge. Ikuphi baba la utholakala khona? Mhlawumbe uma ungabalula indawo owakhe kuyona la abazikhona abantu uma besuka befisa ukuzothola iziluleko mhlawumbe nosizo abangase balithole kuwena ukuthi ikuphi la udabuka khona. Umuntu nje mayesuka la eThekwini Yeah. uzodownloada athi Mthwalu. Oh, kusho ukuthi kwinkombandlela uzothi Mthwalu. Kwinkombandlela uzothi Mthwalu. Baba. Athi mangabe fike eMthwalume aphinde enkombandlela esemthwalume akhombe isiphofu. Okusho ukuthi angavela athi nje isiphofu. Nalapho futhi angakwenza lokho. Sikhona isikole mhlambe sikeduze ngoba isikole isona esitholakala kalula. Kukhona iclinic, kukhona iclinic ekuthiwa iseBongane. Okusho ukuthi umuntu angakufonela eseke Bongane. Umuntu meseke Bongane engifonela ethi sengisebongane sekulula mina ukuthi ngimthole ngoba ngasuka nangonyawo endlini ngizomlanda esitobhini. Baba. Mbukelo mpunga yesinto siyiphethe lembenge. Siyacela ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe kwi-channel yethu enkulu impunga yesinto. Uhle kudelile madoda empungeni yesinto. Ozani nonke emagumbini amano omhlaba. Kunjalo baba, kunjalo baba kuphethe indaba ezi. Siyanimema egameni lonyazi. Sithi amaNazaretha akathutheleke ngobuningi bawo ngoba azofumana imfudumalo ezokufumana ukuphila la empungeni yesinto. Baba. Asibonge lo mbukelo wempunga yesinto ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu. Ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Uyayibona baba.